Zoti kawaida wakati hamanda unu hoka rije rimrongozeni. Zoti kawaida shati kusudia zi dakika zinu nifanye maoni ya uvenua majawabu ikao ye jumarakanio imana de juma ya bira tiwanisa titsansaua suala la misheshele le suala la misheshele na litsansaua ye jumarakanio harmai taarifa habari ya hatu shabakati la internet ya si nanua le suala la misheshele le suala la misheshele tilinanua lakini kabati mzima harme misheshele ni vumbu wao na tamkale dzina laha tihana wandu ikao ngwa Ulaya Faransani waroha harmenti ya Comores waje manga waje wale manga she manga iti wale waje wangarie ye diaspora ya baraka diaspora ya baraka yudi diaspora ya ada na mila ipangao iundao emijia hatu e diaspora ya baraka ya hatu iundao emijia hatu ye majumba yalo harmenga zija inu kamili neada na mila ya hatu izaya ye majumba ya hengazija kamili rikana ye unguja hodo mahalani ye manga ya hatu si wa Komori ya kaya handani unguja ijaila wa unguja ijaula ijabushini le kafala mjangaya lija litowa ze fikira za ho wa Komor za utaha maisha ya hao bushini wandu warejei ha Ulaya wajomba hatu wa hamandu ni wajaza hatu wa mandu wajaharme Ulaya Faransani isababisha wandu wa dungu yabo hujaharma ye Ulaya Faransani ili wandu wajiwatahe maisha mema ya bora hahujarjeri undensi ziduhia yabo hata nabaha haini mana mkomor ngutsaho ya huze la handu huze ya huze hara iloda honi ya jire halilu no ya je Ulaya ya jatsa maisha bora ya huja ya jiangalie emalaho yomo handu zatu yemalaho yomo handu zatu Mwenyezi Mungu hariba taufiki wana wa Comores owenji wa hao wajaharma ya Ulaya Faransani masha Allah kul a'udhu bi rabbil falak yode maana shabakati la internet ya yamba wandu wao he mahaba heze juhudi za wana wao heze juhudi za wazazi wao heze juhudi za wanawashe wao heze juhudi za wandu wao wa Comores watukufu waja wasimbu hao harma ya Ulaya wala sao haini za ulasa baridi jua masihu ruku nuwafanye hazi zamana za huja waje wauni emalaho ya hao umuhandu huze wauni emalaho ya hao wayalolea wauni yemijia hatu wauni yensi hatu alhamdulillah shabakati la internet ya ramba inu diaspora ya baraka inu diaspora ya baraka zinu hizo sibuzi haundabu lelo do mwisha we lugha hiyo na shabakati la internet ya lotsi luhandani si habili si hararu si hani haini wakati rahunda shaba si ushukuria ya diaspora ya baraka ya hatu kayo ya uni etsi hatu
hamafunvu menji hele bundo la hensi adiri hansi na diaspora ya marura na vinyomanga shabakati l'internet ya sidera zamba zelugha hiyo zelugha hizo zombili sidera zitekeleza diaspora ya baraka nana diaspora ya wandu warura na vinyomanga era mbaje wandu warura na vinyomanga ikaw wode diaspora wajao shawa washashi woti wenji holi hodo wa Komori wali Ulaya holi hode diaspora ya baraka wa washashi ndro holi hode diaspora ya baraka iliyo Ulaya emarura na vinyomanga wao basi marura na vinyomanga wao ngabo madhamana wakaulati mwake madhamana shawalo marura na vinyomanga ngabo misheshele ngami dhamana misheshele hiyo waoda wanu wandu wanjia harume siasa watolwa wajiwatahi maisha ya hao Ulaya ni maisha ya heze famiza hao Ulaya wahaja wajita harma siasa haria daula haki inurambao daula mafiti alafu letengo hilo nganambao iyo misheshele kakututsa hauke msheshele udovumbula ukawe msheshele ngao harma letengo lahe misheshele kaharme daula haki ya hao iyo ya mafitiyo kaharme daula haki iyo ya mafitiyo sha uronese yenyumba haho uloniyo hunu uiundao hawa uiunda haule gari jema la haho ulonilo hunu netwama ya waihansi Komori wihonsi zo Komori ulawe harmale zila la misheshele wakati yo kuna ukamsheshele sharaili hutolanga sina maha 20 au maha 15 uje Ulaya kutina hata bureki walifanya mbaba hanu walianzi kutina hata fondation ya uzi wa ufunga mbaba hanu ne mabani haho ya diaspora baraka izo ndizo walindi wao waja uwezi fanya izo ne mabani haho izo ndizo walindi waono wandu huze weja wezi fanya kujamba ndo afungio uzi ohanduza ho kakuna ushinda so funga wa haho rionese tabia za haho ulawe harume misheshele ulawe haruma letengo la misheshele weka wende hangaria daula haki hau daula mafiti shabo wewe bandia husahu hansi etwamaya ya haho huonesa zengwana za haho uziwa nao za tengo la misheshele karna hupara msheshele tena kuti msheshele basi etarehi yabira kaonga mtu ambakaya sedi tarehi nsanu kanjaliwa za hesabu zangu katsuni beza kwa tarehi 4 yabira kaude juma rakani sionesa letengwe la misheshele shakabati zina la mndu yabo na mvumbua kabati mndu yabo zina la mndu yabo na mvumbua sivumbua tengwe la misheshele kauze tabia za misheshele hiyo dazinu nazitekeleza bantu do wandu watsona twamaya ya hao hunu Komori wasofikirie Komori ya hao ya maulu uhandu huze hamila nansi hau habundo hamila nansi hau habundo la hao haulo handu huze hau haiho walola abo wandu wao kwasi wado urini kamsomo wandu wao kwa wasi wa urini kamsomo raha na wasie simila nansi yaho wajomba hao hawe mazuki wao zanda na mila wasifanyao si majumba wa ya hao ohandu huzao
si majumba wajiwashiao, si majumba wawashiao walola wandwashao yabongo nzwarelezeje wanzweke ngwanzori wani kensi inu wairume namna je ngaranzao letengwe lamadi inu sazuki wangu na alwa inu sazuki wangu na amedi inu sazuki wangu nyomweja somweja wanje harumwe siasa hakawao ngwafanyawo ezifanyiwao daune mabani hao wonsipia ukumena waili wahenga zija hakayo diaspora ya baraka madi inusa na alwa inusa habudu na amedi inusa wahabudu wahabdala waode mazuki wangu wararo wahama wansaizia waongwa uharme listi ya he diaspora ya baraka haka milango wa ubuhari wafanya wezifanyi wao majumba ya hao wawa hao we letengwe hilo lo letengwe lambao diaspora ya baraka kakuti haruma letengwe hilo abo we msheshele kakuti haruma letengwe hilo yabo we msheshele siwone sano wandu walo Ulaya wanaume wa malahoni walo Ulaya ikao wanasho hao walo lwani wandu walo vanu afanya uhazi vanu walo wena azali walo hotwaini ma azali eshatsongeza emalaho yomuhandu huze yalekelea ndabo emazimeji wao walo wena azali nezezi zilo vanu kamjamba msokadema simeji wanu mana ngabo demokrasi shanyitsi wandu wa uhima mdo safihi eshefu endeso mazimeji wanu wao watukuze malaho ya hanyu yo mwaduzi kamjo ujua banu ngabo Yusufa Saidi Dr. Yusufa Saidi wa mjini Msujini wode mwana mme wahemrumsha tepeje waheda ula Comores manja sadi Yusufa Saidi Dr. Yusufa Saidi wa mjini Tsaweni mzima mengoni mwa wastaarabu wa hensini ma opoza wa azali ikawode mwana mme direct wahemrumshe wa tepeje uruma aba haharme yezini shaika urongo wa urongo wa kivamana ya kisiasa ukasela demokrasi yemwa siasa gushida nona shimejwa yenge tepeje yenge hununge opoza shakaja do paro johima ya sufasai doktori sufasai ya do himaye dharau na utsuwa nguo bibi habari ndumshe safil awal wa heda ula Comores hawya hime ya do safihi azali asumani no mtsainguo c'est de la bonne guerre quand washida nao harma opposition na serikali shemi sheshele ikao kwa sina wafanya ngwafanyili wao izo alazimu wafanye muhanduze no wandu wa azali walo harma yezi yabo lazimu mkane uskutun tawi mdazo mle how come engo handu zangu si hundu shimeji wangu ja Yusufa Smaila Adolf homjini koni mzima mengoni mema dhamana wa he idara jimla ya hizo nyushuru za heda ula Comores hanlole ya uhanduzi baishengami opposition shatijokana hududu tijokana limiti za urongowa na ujue adabu ya urongowa hakabo shimeji wangu ngo hotengweni hapo kama shida na shimeji wangu halafu ya intervention ya hangu ya hejuma rakanio Badroudine mzima mengoni mwa wana wa he daula ya haki
nuramba daula mafiti Badroudine wa Hamada bwana Ali kwa mjini Koni nzima mengoni mwema mashababi wa he daula ya haki ya mafiti. Serwa video mana mimi nchaparo mwishilia shadan la ilaha illa Allah wa shadan na Muhammad rasulullah nchaparo mwishilia ranzi ya bisorongo wa tana lelo na Mwenyezi Mungu na ntondo au limeunumbi mbili kama mimi na paruhunda wakati wa hangu wa dakika 5 au 10 na ulasa hata sababu Badroudine kawa mnashona hadani na msomesa kama mjweni hivyo ya hahe ya wo haini mru ni na mshilie nganzo mru ikawo ngondo yanifanyie valeur ajoutée yani njesize mbanungu shemru wanzone na ketsan yani bunguzize winja tukansini mshi mnashona hangu na msomesa kama mjweni hivyo ya hahe ni kesi ya ufikiri ni kesi ya urogoa wakati donlatiza wakati na kentsindo mshilia abo ngabo ndo enzankili hanaye duniani banu wanikaza maarifa wala timuni kentsini washilie ili nenjeze valeur ajoutée serwa video sikuwa jana ya ukahari hakaunifanyilwa droit de réponse ari hakaunijibu hari video ya hangu ya heju marakanio hari hakaunijibu asimvumbua Badroudine le jina lahe asivumbua mru le jina lahe sivumbua misheshele hari simsible harumo wana wa Komori walio duniani warongo wao yeye biatoji hansi ukabala tika humrongoza unge katika humrongoza awe message liwaswili hauka hajangu jibu na ekaja rongoziwa yawe message liwaswili ukabo hizo na kahamba hizo deze twabia ya lonizo mana hamba hari hasiblewa hajisante ukange sible hajisante ukange sible basi na windi na okuta rongozi kutsina ze twabia hizo kutsina ezitendwa hizo kutsina ze twabia hizo kutsina ezitendwa hizo iwe ngwanzo ikewe wodo urongozi wa sebari na kuja kubu sha huliho haja hanivugua ngamjoni mhakikishe uka kujijibu wawe hauka hujitahari mwele tengo lae misheshele watina ukati uvungu wakomori ngwa juao kaya wakomori ngwa juao imana mshuhahu wazalwa nae nyomweja somweja nuhangwa rasimata wa Hamada bwana udi mwana mshuhahu nasima wa Hamada bwana luwasoefu na maltufa wala nashuhahu wa mbaba mzima yenyuba yana sima wa Hamada bwana luwasoefu ya jundi yayo yandisiwa ni mbaba hao yalola mzaza hangu mzaza na sima basi na sima haja haka uitimizi daini mwana nya maltufa yo rawe jazalwa bu Badroudine rawe jazalwa do nasima wa Hamada bwana luwasoefu na maltufa yandisofanya hazi ho posto ba he maltufa fanya hazi Ulaya hata inyumba iwe je hise ya jalo lwani ya liwaswili Islam hiyo wakati akaulola ni ya liwaswili Islamu yongo tsambo kafu Badroudine na hula do hatu shaula sido hanyu wanasima wa Hamada bwana ulado handu za Ibrahima manjie
uladu handu za Ibrahima mwanjie na Ahmed Usufi na Madi Nusa na Sufaidi na Adama Madamweva uladu handu zaki shaula sido hanyu uhanasi Muhammad bwana na Maltufa uladu sido hanyu kwa Baduru jwe shinga zija waikoni na mwambie waikoni kwa ulahamba do handu za Ibrahima mwanjie na Ibrahima mwanjie wado mjomba mzima mengoni mwa wajomba wa Henyazema na mimana wa Henyazema uladu hatu na sima Muhammad bwana ula mwana msho wangu ya mwana msho haho wa mbaba mzima shao hamruhunu do hamza zamru ho hamruhunu do hamza zamru hodo handu za mru do hamza zamru sho hambaba mru wamba do handu za mbaba Hanifa wa Hamada bwana okumbweni na Sefu wa Hamada bwana hulasido hanyu wa Badroudine hulasido hanyu o wajombano wazazi wakawashia Hanifa wa Hamada bwana ata yajialolwa nyalua jaye yo rawe jazalwa wanawalua jaye wazalwa ni alua jaye na Hanifa waoma bani haho Badroudine yehuloza nasimandi Muhammad bwana mimi na tuloza Fatima Inusa wahabudu Abdalla kafatuze wewe utoloza nasima na Hanifa kati nyumba ya Fatima Inusa akawahwa abutika ufanya hazi nebonda sima netusabwe shaufanya hazi ntoe mapesa hata niwashie mwana mso wangu bali sikamtutu sikamnashoni kafatuze wewe ukaringwa nzoje ikewe dwa wakawashia nasima wakaumloza Hanifa emonge abo lazima ni huande sembabi ujuwendu shawakati ununga mkazo zemiwani nzidu hakamiwani nzidu zinuza ukazi wani mrwanzu yarongowe hautsovu adabu haina mnu wa ukaza miwani nzidu yarongowe wongurongo hautsovu adabu basa mzikazu abasa ngarongo wao hautsovu adabu ho jabari rikejua jabari wadungo kazaze miwani nzidu urungu wao jabari bati wishia ubaduru huvumbuwa keso wasomewa na badiri na chijindini ndauzise waikoni ukamruka ji usoma keso ya adanamila na badiri na usio ramdu ya jajana mbedu manso shenda na bala ula hatu ikoni amiji minji ya hebambao kamnungu lolo kanzo ya hense kofia ike kofia nganzo ikenti ya uka ngawe mndu mzima ngawe mna ikofia de mbedu manso shenda da uzise waikoni usiku embed manso shenda wambaba hao Hamada bwana liwaswili usuki akahuja haja mruindri haja mbenche haumbedume hauflambe haugonzi haubalala haumbuzi ya mpaya enda bauzisi waikoni kwa jua haka nruti mizi ona ikofia wahahe no nrutima wahahe hembed manso shenda umbesha ole biala abo ikoni kwa jua utafsiri ya mbed manso shenda Bidmanso shenda weka humbeha ikahuja huzaya obe hausio kuna ujo obe hausio na kujajana bidmanso shenda kuna uta usoma badiri ya wana na kujajana bidmanso shenda yewajo jana usio sha lazimu
wende watsahe waikoni wahonese wana wa mbaba haho walo ikoni ka wofana na mbaba haho rahana wewe do wana walo ikoni kao mbabaho kaja umbizi wanao nuandu washe wao nuwadzadze wao kao wana wao wofana na mbaba haho ndondondo rahana nyiwana wa hamada bwana lwaswefu nyonsi pia hamada bwana lwaswefu ya umbizi wana mdzadza hanyu nuwadzadze hanyu na wauzise watsahe wajue bawa wananyuho sha Allah rehemu bawa hamada bwana lwaswefu hafura ijaka hakubalo wana wao hafura ijaka hakubali wana wao wana wainu sahabudu wangu wajulihani hao umadi inusa Fatima inusa Wamedi inusa Walwa inusa Wonda mibura inusa kaulathi meka ujango ojibu wana wainu sahabudu zenyumba wawa harume Komorini zonga walo ulaya akasirongoza wandu walo ulaya wana wainu sahabudu mbaba hangu yanzaya walo ulaya omarurana mvinyo manga womisheshele hawo timisheshele kama dinusa halola hawaha nyumba ya hai ohanduza aridi houzio ikoni madinusa wainusa habu hawa henyumba henge ulaya nge Marseille na mahamengo mila runaya hiyo hawa henyumba hayo handuza aridi houzio afanya daya haloza njomba hahe haloza mbaba hahe fanya zano ngusipani wao ikoni ngwaziju wao alinusa wainusa habudu wode mwanashi wa mmadi hawa hao handuza sukuma wanduza Hamada Saidi wa Saida Hamada Mbaye hawa apema ele hasome majilisi ingetside corona hajo kainde daho amedinusa halolao handuza fundi Ali Hassani uwo mkazi fundi Ali Hassani kabati mrutsu mjua halola zali hata Hassani hawa henyu bahahe mkazi hosahani wamedinu saworo womana wararu wainusa habudu Fatima inusa hawa henyu bahahe ndio maluzini umwana wainusa habudu wode mwana mshemu hawa henyu bahahe ndio anfasi na shisha Marseille de nyumba ilo anfasi na shisha Marseille yede nyumba ya hetswada na wonge Marseille Mariama inusa wainusa habudu hawa henyu baya hahe maluzini ndio obavuni mwenu baya sako ya ancien procureur général mimi Ibrahim inusa wahabudu Abdallah nide wasita si wahenyu bahangu nsi Marseille si wahenyu bahangu uhanduza Muhammad Isa wa Isa Usufu mjini batsa itsandaya si washemwa na wa Isa Usufu batsa itsandaya izo nyumba sita za howana wainusa habudu zentanu ngwa ulaya ngwa fanya uhazi ulaya wautsimarurana vinyomanga yotimisheshele mimi Ibrahima ngami banu ranzi 2000 tanabaha nyumba 21 ranzi nangu hamangana haji siwa henyu bahangu bata itsandaya heni mahanga mtole gari lastahikini pashie haini maha ranzi na jagonti juma haini maha ifontowe gari ni pashie ilo nipasha wa abaha odi akati ilo ndilo mpasha wa abaha lomoroni nizungulia wane mabani hangu odi akati zodizo waudo wana wainusa habudu habutika hanzale jawabu laho uje unambie uka we mwana wa Hamada bwana Lwasefu wewe Badroudine na Junaidi wa Hamada bwana nemaza Adolfu uniwasisa zenyu bazahanu mwa haikoni hau harmenga sijainu obo ulo ulaya lolele jawabu mdakotowa
Enyumba ilo hanyu lelo usubutu jo ula waula ya uje ujo kaswe kemba yohamba Yusufa Smaila Baraka si unu ikoni si umpara Yusufa Smaila Baraka Adolf muhono wa Baraka Yusufa Smaila Baraka Adolf wode ya huwashi ya nyumba uhanduhuze wode ya huwashi ya nyumba uhanduhuze ka Adolf hau Junaid ngabo mwana msho hangu hau shimeji wangu yamboha arudhi nende ashitaki hau yamboha mapesa nende ashitaki eka Adolf shimeji wao ni mwana msho haho rasmata ulo na Junaid akawa udu wananyi rasmata na Junaid waudu wanyanyuho mwasalwa mbaba mzima mzaze mzima daho zima ikangabo mzima yabo harma wowaili rasmata ra Junaid ngabo mzima yabo ha Arubini mwana wa Yunusa Abudu ni mwana wa Yunusa Abudu na Fatima hauni mwana wa Fatima Hamadi nende ashitaki ngabo yabo arudhi hau yabo hama pesa banja paro jwase nongo izo nja paro samba ba sha izo najuhambia nda wandu na dojwa wandu kwenda wasahau wana nyuho walwe ikoni wafanao na mbabahaho rahanawe wafanao na mbabahaho rahanawe ikawa mbabaho kajaumbizwa anu wazaze wao ngwa wasahamaka wawakubali bambabaho kajaka wakubali adharihim warasi nusabu mbaba hangu mana mbaba hangu harizaya harikubali ukasiwa naye namsamahani ba zela hitwa nzo cha mafuzi ne kazi cha mafuzi zo hunda ndwa zamba